ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetay wita alawas, anapaulwan, self-love. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Si kantumat ngamin. Ay, isukit din ti pinilim. Babairo mat nga roday di Marvin. Uray la agsusukot, dagiti babae na. Saan pa'y la makontento iti partner na? Adda akanayon ti reserbana. Ay, awanan bain at talaga dayjay Marvin? Ay na, nagadumanin nga imbagam. Ay, pudno mo ti bagbagak Alawanan. Iso apang nga asim di mon pabayagan pa ti panagdaton ni Rico ken ka. Amok, ison ti dawan mo. Ay, kas iti kanayon ko nga ibagakan ka, friend. Sa anak pa'y aredy para iti day tabanag. Kan may sa, awan pa'y planok amaki boyfriend. Naragsakak iti biyag ko ang kastoy laang. Ti anak ko, kan ti bagiklaan ti pampanunutak. Kan priority. Sa bagay, at the point mo, friend. Angam, saan kumamat akas tang agnanayon, Amok matkat, naka-move on kan ni Marvin. Ngam awan dakas na, no ipaayam tibagim iti sabali agundaway nga agayat. Basta, unaem tibagim. Husto ka, friend. Naidumduma at talaga tiragsak no unaan nga ayaten ti bagi. Sakbay ti uray asino dita. Katwan mat. Ngamin, no ipaay mo amin a panagayat kan pamatag iti tao nga ayatam, sika ti ad-adda a masakitan, no bilang taagsina, wano agwin naswas kayo. Un nga ron. Kasta tinariknak idi imparik na ni Marvin asa anak kon nga importante kan kuana. Ngam at least, nakaibati mat iti adal iti biyag ko. Ay, nasaya at magtasimang kan, anak ko. Pasensya kayo, nanang. Narabyanak. Adda ngamin na pananmi kinilisa agayem ko. Kasta ka de. Ay, saanan anak kauray ni Rico? Iso anagawi doon. Wen nga rod, nanang, imawag ni ading do na itay. Naibaga na nga imay ni Rico. Apay, talaga ka de, asaan ka nga interesado kan kuana? Saan mo't akas ta, nanang? Kaya't ko lang amon pa'y anaimbag ni Rico. Amok mati katatao na. Gaputag kakalugaran tayo. Ngam, anya, anak ko. basta, nanang. Kaya't ko pa'y nga agam-amu kami anaimbag. Itikas na, nubilang taaklunak to, sa anak nga agbabawi akas itinariknak, itinaglabas akaayan ayat ko. Hey, unen, tigas to'y abiyag. Ay na, apa yun? Bigbigat mo't barbartek ka. Awan madala sir-serbi, tibiyag ko. Isang agbarta kaklatan. Aging malipatak ti agangas. Anya? Ay, unay kamutan, Marvin. Saan kumamot akas ta ti ibagbagam, Apay ngamin aya. Anyat parikot mo. Awan sa bali aparikot. Kan pampanunutak. No sana ni Rachel. Kayat ko. Kan desidido ak amak isinubyan kan kuana. Ngam panagkuna ka. Awanan tinamnama. Ay, talaga nga awanan. Amom ka di nga agdat-daton ni Rico kan kuana? Ha? Sino Rico? Je guwapong engineer? Wan. Am-amom mo't gayam. Kat. Agayan ayat da ka din kan ni Rachel? Agdat-daton ko nak. Saan da pa'y nga agayan ayat? Kasta ka di. Sapay lakuma. Tasaan nga aklunan ni Rachel. Ha? Amok. Ngaging gaita. Siyak pa'y lang ti ay ayatan na. Diyak lagi di itulo ka. Nga agayat iti sa bali. Ti babae nga inay ayat ko. Iti kasta unay.
Rachel, namuak ang agdat-daton kano DJ Ariko kan ka. Anya itanog dat-daton kanyak? Adda ka di parikot mo? Saan kumamat akas dati pa nagsasaom kanya ka? Unggayam, umayak agpakasi. Di na kumamat isukat iti sa bali. Ni, anya ka din day tangay bagbagam, Marvin? Saan ka di anagwin na swastan? Manun abulan tinapalabas manipod nagbabae ka. Kan idipimanaw ka akas laawan anyaman na. Ngam ita, no agsasao ka, kunamatla no impatag kan inayatnak iti day di akan nito. Ha? Pinanawan nak gapo iti sa bali a babae. Isa apang nga asim, tadi ka agpamarang akas laawan basol mo iti nagbanagan ti ayan ayat ta. Rachel, Kat itatanaamwam nga adagdat-daton kanyak. Di ka kuman makibiyang, gaputa na bayagan ang nagwin na swasta. Rachel, awan ti closure iti ayan ayat ta. Isu adi ka kumagsao iti kasta. Diyak laim pagarop, ati babaero akaskan ka, kat kasapulan pa'y laang ti closure. Idinto ta si kamat tinagbasol. Kaya't ko lang nga ibagakan ka, saanan amasapol pa'y ti closure kadata. Ngamin, umdasan di impakita kan impariknam kanyak asan. Tapnum ako ng awantan. Sapay lakuma tamaawatam. Nasayat mo, tasaan ka rin mo ita Sabado, Rachel. Ay, kwa, amok namin nga umay ka ita. Iso asaan kamin arimwar ang nagpasyar iti anak ko. Kasta ka di? Mabali na rumor tayo. Kaduaan kayo iti anak mo. No, okay lagan ka. Saan, Enrico? Next time tulatan. Sige, no day tate ko nam. Uwan gayam, Rachel. Kaya't ko lang kumasalud-sudon kan ka. Ti anya? Kaya't ko lang amuin. Madamot lang namnamakan ka. Ngamin, aging gaita, jakpay amo, no danamnamak. Saan ka di pa'y nga umdas ti ipakpakitakan ka? Tapno marik na mga ay-ayatan ka man. Anyat kaya't masawan. Ay-ayatan ka, Rico. The last time around, agayatak manan. Ngamjak kayat ti agibat iti sao. Wano anyaman a promise, tapno laang agtalinaad ka kanya. Anyat kaya't masawan, Rachel? I mean, jak kayat ti agkari, nga ipangay ko amin nga ayat kan pamatagkan ka. Ngamin, saan asi ka ti number 1 a priority no bilang laang? Maawatan ka itimbagam. Maawatak ti kaya't masawan. Agyamanak no kastari ko. Kat sapay la ko man, ta irespetom ti anyaman nga imbagak. Ne, si kamat gayam ti masabat ko, Rachel. Oh, si Kamat Gayam, kumusta? Ayos lang. Si Kangay, kumusta ka? Damag ko nga gayan ayat kayo kanon ka ni Rico. Wan, pudno? Nasayaat no kasta. Tapno sardangan nakamatan ni Marvin aririribukan. Kaya't mo asawan. Saan ka apaborkan ko, na? Saan? Uray na singad kami nga gayam. Sa anak apabor, iti kinababaero na. Iso nga, husto laang nga dan kaayan-ayat mo. Tapno sumardang matan, kan saanan amang namnama asublyampay. Wow! Nagmayat ti formam ita, Marvin. Una, ipormaak man mat iti kastaunay ni Rachel. Barang agsubli ti panagayat na kanyak. Anya? Sa anak ang mapukawan itinamnama. Gaput ay ayatak ni Rachel. Numabalin la ko mga isubli tinapalabas. Inaramid kon. Ay, si kakit di mat Marvin. Agdrama ka man ako nakon. Apay, saan mo ka di nga amo nga agayan ayatan dari ko kan Rachel? Anya? Di nakman angawon iti kasta.
Sa anak ang maangaw, no kasta ti saritaan. Ay na Marvin, saan ka nga ang angawan? Pudno ti ibagbagak. Kat no nasabat ko ni Rachel, idi na minsan nga aldaw. Dinamag ko no agayan ayat dan ka ni Rico. Kat wan, kuna namat. Anya? Iso asarda nga mo ni Rachel. Panagkunak, nabirukan nan tinapudno a lalaki para kan kuana. Ay na, kamaudyanan na. Inaklon mo matlaangan ni Rico. Ay, maragsaka na ka talaga para kan ka, friend. Agyaman ako na, friend. Awan anyaman na. Kat, kumusta kayo matangay? Kumusta tirik na ti adan na pudno akaayan-ayat na? Of course. Naragsak, friend. Iso na lang. Tadala tayo ti panunot ko ti panagduwa-duwa. Anya ti kayat mo asawan? Diyak ngamin maliklikan a panunutan. Nga ang mga no aramidan nan tumatikas iti naramid ni Marvin. Panagkunag. Tao mat ni Rico? I mean, amo na a panunutan ti pakasaktam. Wano, pakadaksam. Saan akas ka ni Marvin? Ay, diyak mo iti dayja a tao. Gapo, iti kinababaero na. Ado, ti mapasaktan na a babae. Kat may saka kadakwadan. Ha? Agtalag ka ni Rico. Ayatem kan ipatag mo. Ngam saan a 100% ha? Saan mo aliplipatan ti kanayon ko nga ibaga? Self-love ti kang runaan. Ada pa man ang patig nga ibagakan ka, Rachel. Anyo day pa? Planok nga kalay satan. No manugot ka, ha? Angam na ibagam, asaan ka pa nakasagan, ha? Maawatan ka. Urayak, ngaginggat agwan ka. Awan ti makagaputap no agkid-kid, akri ko. Mariknak no kasano ti panagayat kan panangipatag mo kanyak. Saan lang asya? No dikat kang runaan ti anak ko. Awanin ti sapulag pa'y kan ka. Iso ano day tati ko na? O manugot ha? Agyaman ako, nay. Nakaragrag sakak, itiday tangayin sungbat mo. Awan anyaman na. No adaman ti rumbang nga agyaman. Siyak day ta, Rico. Kastagayam ti plano yo, anak ko. Wala nang. Agkalay sa kaming kiniriko iti kabiitan ang panawan. Ay, nasaya at nukasta. Kamaudyanan na, nabiro ka mon ti lalaki anapudno, amangayat kan ka. Wala nang. Kat pagyaman ako unay ti Diyos. Kaputa uray kas na unay ti pan nakapasakit ko iti kalabas. Di nak binaybayan. Napukawan akman iti namnama. Ngam na amiris ko ita. At ti Diyos kat saan ama nagbaybayan. Husto ka, anak ko. Uray ka sa nutipan nakapasakit mo iti napalabas, at dalatanam nama iti masakbayan. Iso asapay la kuma, taag talinaed, kan agnanayon tiragsak iti nagbaetan nyo kan ni Rico. Agyaman ako unay nanang. Maragsakan akmat unay para kan ka, manang Rachel. Agyaman ako unay ading ko. Kunak lakit din, subyam pa'y day a Marvin. Sika talaga. Namimpinsanan analipatak day jay ading ko. Numabalin, jak kayatan alagipan pay. Si kakit di mat. Ang angawan kalaang mat manang. Ngam congrats, ha? Siyak ti karagsakan akabsat ita. Tagkalay sa kayon ka ni Manong Rico. Agyaman hak ading ko. Nakaragragsak. Gaputan na saraka mo tinapod no alalaki. Amang ipatag, kan mangayat kan ka. Itiag na nayon. Marvin, Rachel, apay ngay may kapailangan. Anya ti gagaram. pangasim, agsarita ta kuma. Awanen ti rumbang pay apagsaritaan ta.
pangaasim ta pumanaw kan. Pang-asim. Saan pa'y anala daw? Tapno urnusan ta kumati amin. Awanan ti rumbang nga urnusan tapay. Naragsaka kun itibiyang ko ita. Kat no anyaman tinaglabas na. Lipatan ta kuman. Ngam pagyamanak dagiti pan nakapasakit nga impaay mo kanya. Gaputa dagita tinagbalin akarit kanya. Tapno agtali na enak anatip ka. Rachel. Iso alipatan na kuman, Marvin. Katapno naragsak ti panagbiag mo. Kantapno makamove on ka. Ayatamot nga umuna day tabagim kas iti inaramit ko. Manipod pinanawan na. Kitaan na kita. Naragsakak. Gaputa na sursurok nga ayatan nga umuna ti bagi. Sakbay ti sabali at tao. Self-love, Marvin. Self-love. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryetay itaalawas, anapaulwan. Self-love. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Kinitimat direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay.